mana tak kumpul kita main kacang panjangan yuk. Apa lu kata? Kacang panjangan. Emang lu bikin oseng? Kame. Apaan sih lo? Tak perut gua meledak kayak lo. Nyok, kacang panjang yang panjang jadi. Jadi lu ja. Jadi lu. Lu lah yang jadi, lu udah ngelarin gua. Lu main gak sportif lu ja. Lu jauh. Lu aja yang jadi. Pada berisik banget ya. Gue lagi sakit gigi ini. Pada ngapain sih? Main cengar cengir aja lu. Sekarang gini dah, kita main joget aja yuk. Kita joget. Itu apaan bang? Ini namanya tehyan, alat musik Betawi. Yuk. Nyok ayo melestarikan budaya